Ukuvanwa mu Misiri, igice cya 35. Itegeko ryerekeye isabato. Musa akoranya Abisirayeli bose, arababwira ati nimwumve ibyo Uhoraho yategetse ko mukurikiza. Mu cyumweru hari iminsi 6 yo gukora, naho umunsi wa 7 ni isabato yeguriwe Uhoraho, mugomba kuruhuka. Umuntu wese uzakora kuri uwo munsi azicwe. Ku isabato ntimugacana umuriro aho muri hose. Abisirayeli batanga umusanzu. Musa abwira Abisirayeli bose ati nimwumve ibyo Uhoraho yabategetse. Nimuhe Uhoraho umusanzu. Abafite umutima mwiza bose bawumuzanire. Muzazane izahabu n'ifeza n'umuringa, muzazane imyenda y'isine n'iy'umuhemba n'iy'umutuku n'iy'umweru n'iy'ubwoya bw'ihene, muzazane impu z'intama zizigishijwe ibara ry'umutuku n'izindi mpu z'agaciro, muzazane n'imbaho z'iminyinya. Muzazane amavuta acanwa mu matara n'imibavu ikoreshwa mu mavuta yo gusiga n'imibavu yoswa. Muzazane amabuye ya onigisi n'andi mabuye y'agaciro yo gutaka igishura cy'umutambyi n'agafuka ko mu gituza cye. Ibikoresho byo mu ihema ry'ibonaniro. Abanyabukorikori bose muri mwe bazaze bakora imirimo Uhoraho yategetse. Ibyo bazakora ni ibi: ihema n'ibyo kurisakara n'udukonzo twaryo n'ibizingiti n'imbariro zo kubifatanya n'inkingi zaryo n'ibirenge byazo, isanduku n'imijishi yayo n'igipfundikizo cyayo n'umwenda wo kuyikingira, ameza n'imijishi yayo n'ibikoresho byayo n'imigati iturwa Uhoraho, igitereko cy'amatara n'ibikoresho byacyo n'amatara n'amavuta yo gucana, igicaniro n'imijishi yacyo n'amavuta yo gusiga n'imibavu yoswa n'umwenda wo gukinga ku muryango w'ihema, urutambiro n'akazitiro k'akayunguruzo karwo k'umuringa n'imijishi yarwo n'ibikoresho byarwo byose n'igikarabiro n'igitereko cyacyo, imyenda yo kubakisha urugo n'inkingi zarwo n'ibirenge byazo n'umwenda wo gukinga ku irembo ry'urugo, imambo z'ihema n'iz'urugo n'imigozi, imyambaro iboshywe y'abazakora mu ihema, harimo iyagenewe Aroni n'iy'abahungu be bazajya bambara bakora umurimo w'ubutambyi. Abantu bazana amaturo yabo. Musa amaze kuvuga atyo, Abisirayeli bose barataha. Abafite umutima mwiza bose kandi babishaka bazanira Uhoraho umusanzu wo kubaka ihema ry'ibonaniro no gukora ibijyana naryo no kudoda imyambaro y'abatambyi. Abagabo n'abagore babishaka bazana ibikwasi n'amaherena n'impeta n'imikufi n'ibindi byose bikozwe mu izahabu babitura Uhoraho. Abari bafite imyenda y'isine n'iy'umuhemba n'iy'umutuku n'iy'umweru n'iy'ubwoya bw'ihene n'impu z'intama zizigishijwe ibara ry'umutuku n'izindi mpu z'agaciro barabizana. Abandi bazaniye Uhoraho umusanzu w'ifeza n'umuringa. Abari bafite imbaho z'iminyinya n'ibindi byakoreshwa muri uwo mushinga nabo barabizana. Mu bagore bazobereye mu mwuga wo kuboha imyenda, bamwe bakaraga ubudodo bw'isine n'ubw'umuhemba n'ubw'umutuku n'ubw'umweru barabuzana, naho abandi bahitamo gukaraga ubwoya bw'ihene. Abatware nabo bazana amabuye ya onigisi n'andi mabuye y'agaciro yo gutaka igishura cy'umutambyi n'agafuka ko mu gituza cye. Bazana n'imibavu n'amavuta yo gucana n'amavuta yo gusiga n'imibavu yoswa. Abisirayeli bose bafite umutima mwiza kandi babishaka, ari abagabo ari n'abagore, bahuhoraho umusanzu kugira ngo imirimo yategetse Musa ikorwe. Besareli na bagenzi be batangira akazi. Musa abwira Abisirayeli ati Uhoraho yatoranyije Besareli mwene Uri akaba n'umwuzukuru wa Huri wo mu muryango wa Yuda. Yamwujujemo umwuka wo kugira ngo agire ubuhanga n'ubuhanzi n'ubumenyi. Azi ubukorikori bwinshi. Azi gukora ibishushanyo mbonera no gucura izahabu n'ifeza n'umuringa. Azi kubaza amabuye y'agaciro no kuyataka. Azi no kubaza ibiti. Azi n'indi myuga yose y'ubukorikori. Kandi we na Horiyabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani, Uhoraho yabahaye impano yo kwigisha ubwo bukorikori. Yabahaye ubuhanga bwo gukora imirimo inyuranye, kubaza amabuye no kuboha no gufumisha ubudodo bw'isine n'ubw'umuhemba n'ubw'umutuku n'ubw'umweru no gukora ibishushanyo mbonera. Bazi ubukorikori bwose.